Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda byamenyekanye ko mu nama abereye mu bya Perezida Museveni Entebbe muri Uganda yabwiye abayobozi bakuru b'amadini n'abanyapolitiki bakomeye ko imibereho y'akataraboneka bamwe mu bategetsi ba leta ishobora guteza umwuka mubi mu gisirikare cya Uganda, cyane cyane atunga urutoki Anita Yamonge wari perezida w'inteko ishinga amategeko. Iyo nama yabaye nyuma y'amakuru akomeye avuga ruswa mu nteko ishinga amategeko ya Uganda. Perezida Museveni yavuze ko abaturage ndetse n'abasirikare benshi bari bafite uburakari bukomeye kubera uburyo mu bategetsi bagaragaza ubutunzi bukabije mu gihe ubuzima bw'abaturage bwari bugoye. Mu bantu bagarutsweho cyane muri iyo nama harimo Anita Yamonge wahoze ayobora inteko ishinga amategeko. Perezida Museveni yavuze ko imodoka ze zihenze nka Rolls Royce, imyenda y'igiciro kinini ndetse n'imitungo myinshi afite y'i Kampala no mu burasirazuba bwa Uganda biteje impungenge mu gihugu. Ikinyamakuru Chimp Report cyanditse ko Museveni yamubajije amafaranga yose yakura, amahanga asubiza ko yahabwa n'inshuti ze zikize harimo umucuruzi Hamisi Kiguru Zuhamu. Perezida yakomeje kumubaza niba koko izo nshuti arizo zimufasha kubona mu mafaranga yose. Inkuru ikomeza ivuga ko Perezida Museveni yasabye Yamonge kuva mu irushanwa ryo kongera kuyobora inteko ishinga amategeko kugira ngo agabanye igitutu cyari kiri kuri guverinoma n'ishyaka riri ku butegetsi, ariko ngo nyuma y'iyo nama ntiyagaragaje ubushake bwo kuyivamo, ahubwo yatangiye gutegura ibikorwa byo kwiyamamaza nk'umukandida wigenga. Ibyo ngo byarakaje Perezida Museveni, ategeka inzego z'umutekano gutangira iperereza kuri Yamonge n'abo bakorana. Abashinzwe umutekano bakoze ibikorwa byo gusaka amazu ye Inakasoro n'ikigo, bafata ibikoresho bya elektronike, inyandiko n'imodoka zihenze. Nyuma y'ibi byose Yamonge yatangaje ko ataziyamamariza kongera kuba perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda. Inkuru isoza igaragaza ko abantu benshi muri politiki ya Uganda babona ibi nk'ibimenyetso by'uko ubutegetsi buhangayikishijwe n'uburakari bw'abaturage kubera ruswa n'isesagurwa ry'umutungo wa leta. Nararanganije amaso y'amakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro banandika. Banditswe ko Minisitiri w'ubuzima muri Kongo Kinshasa yavuze ko abantu 31 bamaze gupfa mu turere twagaragayemo icyorezo cya Ebola, naho abandi 531 bakaba bakeka ko bayanduye. Mu kiganiro n'abanyamakuru Kinshasa mu ijoro ryakeye, Minisitiri Dr Samuel Roger Kamba yavuze ko ushingiye kuri iyo mibare bigaragaza ko ikigero cyo kwica cy'ubu bwoko bwa bundi buryo bw'iyi virusi kiri hasi ugereranije n'icy'ubwoko bwaheruka kugaragara muri icyo gihugu bwitwa Zaire. Yavuze ko ubu bwoko bwa bundi buryo bwica ku kigero cya 30% ugereranije n'ubwa Zaire bwo bwica ku kigero cya 80% kuzamura. Minisitiri w'ubuzima yavuze ko bitaremezwa ko bapfuye bose bicwa na Ebola. Nubwo yavuze ko icyorezo gihangayikishije, yavuze ko atewe ishema n'ubunararibonye iki gihugu kimaze kugira mu guhangana na Ebola. Muri iki gihe hari icyorezo cya 17 kibayeho kuva Ebola ivumbuwe. Muri iki gihe hari icyorezo cya 17 kibayeho kuva Ebola ivumbuwe muri icyo gihugu mu 1976. Ishami ry'umuryango w'umugeri ryita ku buzima OMS ryatangaje ko icyorezo cya Ebola ari ikibazo cy'ubuzima rusange cyihutirwa gihangayikishije isi yose. Leta ya Kongo ivuga ko utundi turere dutatu tw'ubuvuzi twagaragayemo ubwandu bwa Ebola. Nyakunde yongereye ku tundi turere dutatu mu ntara y'Ituri, Butembo mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru mu karere k'ubuvuzi ka Katwa, ndetse n'umuntu umwe wanduye Ebola uri Goma. Abategetsi bavuze ko amatsinda y'abanganye n'iki cyorezo arimo gushakisha abakekwaho ko banduye, ndetse bashishikarije abaturage kudashya ubwoba. Minisitiri Dr Samuel Roger Kamba yavuze ko ku ruhande rw'abaturage habayeho gutinda kumenyekanisha ubwoko bushya bwa Ebola bwadutse tariki ya 20 z'ukwezi kwa kane y'umwaka, ko abafite imyemerere ko yari indwara y'amayobera. Ibyo bikaba byaratumye ikomeza gukwirakwira. Naho urafise mu turere rwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa ryatangaje ko ryamaze gutahura abantu 149 bahuye n'uwanduye icyorezo cya Ebola wagaragaye mu mujyi wa Goma tariki 17 z'ukwezi kwa gatanu. Umuyobozi wa laboratoire ya Kongo Kinshasa Professeur Jean-Jacques Kayembe yasobanuye ko umurwayi wa Ebola wagaragaye i Goma yahageze avuye mu mujyi wa Bunia mu ntara y'Ituri nyuma y'aho umugabo we yishwe n'icyo cyorezo. Umuvugizi wa Office Maintenance Kanyuka yatangaje ko wagaragaye Ebola ari guhabwa ubuvuzi bwihariye i Goma, kandi ko bafashe ingamba zikomeza gukumira ikwirakwira ry'iki cyorezo zirimo gushakisha abahuye nawe kugira ngo bakurikiranirwe hafi. Kanyuka kandi yasobanuye ko Office Maintenance yashyizeho itsinda rishinzwe gukumira iki cyorezo rigizwe n'abahanga mu by'ubuvuzi ndetse no mu miryango y'abafatanyabikorwa kugira ngo bakore iperereza, basuzume, banafate ingamba zikenewe. Mu ijoro rya 18 Gicurasi, Kanyuka yatangaje ko abantu 19 bahuye n'uwanduye Ebola bamaze kuboneka, kandi ko uwo munsi ibipimo 22 byafashwe byerejwe muri laboratoire Kinshasa kugira ngo bisuzumwe. Ati mu bisubizo byabonetse ibipimo 5 ntibyagaragaje ubwandu mu gihe hategerejwe ibindi bisubizo. AFC Mentor yasobanuye ko mu mujyi wa Bukavu, intara y'Kivu y'Amajyepfo, habonetse umuntu waketsweho kwandura Ebola, ariko ko ibipimo byasuzumwe na laboratoire iri Goma byagaragaje ko atanduye. Ete kugeza mu bice byose tugenzura, umuntu umwe rukumbi wagaragayeho Ebola ari kuvurirwa i Goma, kandi nta wundi murwayi uraboneka. Iri huriro ryagaragaje abatuye mu bice rigenzura ko nta gikuba cyacitse, bityo ko bakwiye gutuza ariko bakanaba amaso bubahiriza ingamba zo kwirinda ko iki cyorezo cyabageramo. Kubera ko Goma na Bukavu ari hafi y'u Rwanda, Leta y'u Rwanda afashe icyemezo cyo gufunga imipaka y'Urubavu n'Urusizi kugira ngo Ebola itagera ku butaka bwarwo. Leta y'u Rwanda kandi yafashe ingamba zirimo kurushaho kugenzura urujya n'uruza no gukorana n'abafatanyabikorwa
bakorera mu gihugu mu karere n'abo kure yako hagamijwe kurinda ubuzima bw'abaturarwanda. Mabwire kandi ko inyeshyamba z'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukura mu burasirazuba bwa Kongo uvuga gucengera mu gace ka Bambo kuwa mbere zica umuturage w'imyaka 77 zishimuta abandi mu gihe drone zakomeje kwibasira ibice bitoye cyane Minembwe. Ibi byatangajwe n'uryo FCM umuturage urwanya ubutegetsi bwa Kongo mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuwa mbere. Iri tangazo rivuga ku cyumweru tariki ya 17 Gicurasi isaa 2:30 za nijoro kugeza kuwa mbere tariki ya 18 kugeza saa 2:30 za mu gitondo ingabo z'ubutegetsi bwa Kongo zagabye igitero icyarimwe mu turere dutoye cyane twa Gakenke, Mikenke na Rugezi mu misozi ya Minembwe. Itangazo rivuga ko ibisasu byatewe hifashishijwe indege zitagira abapilote za KT-6 na drone za kamikaze byibasiye nkana abaturage b'inzirakarengane kuwa mbere saa 7:45 z'urukerera. Abarwanyi ba FDLR binjiye mu mujyi wa Bambo cyane cyane mu gace ka Kabanda aho bishe umuturage witwa Nzurira Nsekuye ufite imyaka 77. Abarwanyi kandi bashimuse abandi baturage babiri ari bo Munenge Samuel na Karuije Inosa mu gace ka Kabuye. FCM yavuze ko guceceka ko amahanga gukomeje kuri ibyo bikorwa bidakwiye kwihanganirwa kandi yongera mangira ko yiyemeje bidasubirwaho kurengera no kurinda abaturage n'ibyabo. Nasimbukiye mu Burundi abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika baniswa bategura irushanwa rya Miss Burundi batangaje ko umukobwa wakunzwe cyane ku mbuga zitandukanye cyangwa se Miss Populaire yambuye iryo kamba kuva kuwa mbere nkuko biri mu itangazo basohoye mu ijoro ryakeye. Ikompanyi Ingo SA itegura mu marushanwa y'ubwiza ivuga ko Mugisha Monica Celeste yakoze ingendo mu mahanga atabimenyesheje kandi ko bagirije ku nyamakuru kuri we ntasubize. Mugisha nta kiravuga ku byatangajwe n'iyo kompanyi bifitanye amasezerano y'imikorane n'abakobwa batsinze irushanwa. Iyo kompanyi yavuze ko kuva Mugisha abujijwe gukoresha iryo kamba yawe n'ikirango cy'irushanwa ku mbuga izo arizo zose. Itangazo ryayo rivuga ko gukoresha iyo kamba kuzafatwa nko kwiyitirira ikintu kandi guhatera gukurikiranwa n'amategeko. Amezi make nyuma yo gutorwa muri Nyakanga ishize, Mugisha yagiye muri Sweden mu bikorwa byo kumurika no guteza imbere umuco w'u Burundi nyuma agaruka mu gihugu cye. Mu ntangiriro z'umwaka Mugisha wari ufite umushinga ugendanye n'ubucuruzi bw'ikawa yabonetse mu bindi bikorwa bitandukanye mu Burundi. Nasimbukiye mu Burundi abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika banditswe mu Burundi ubuyobozi bwa komine Muyinga wo mu ntara y'Ubuhumuza bwashyizeho amabwiriza mashya yagenewe abasore n'inkumi bifuza gusezerana imbere y'amategeko, aho umusore wese ushaka kurongora asabwa kuba afite ibyangombwa by'ibanze bigaragaza ko ashoboye gutunga urugo. Ibi bikubiye mu itangazo ryashyizwe mu korona ya komine Muyinga Misago Amede hagamijwe gushyira mu bikorwa gahunda y'icyerekezo 2040 no kugabanya amakimbirane akunze kuvuka mu ngo nshya bitewe n'ubukene n'ubushomeri. Nk'uko iryo tangazo rivuga, umusore wifuza gushyingirwa agomba kuba afite inzu yubatse neza kandi isakaje amabati cyangwa se amategura yaba nto cyangwa se nini. Agomba kuba afite kandi matora ndetse n'umurima urimo nibura ibiti 10 bya avoka n'ibiti 100 bya kawa hamwe n'ibindi bihingwa bigaragaza ubushobozi bwo kwitunga no gutunga urugo. Iryo tangazo rinavuga ko umukobwa wese nabasabwa kuba afite ibikorwa cyangwa se imirimo imuteza imbere kugira ngo azabashe kugira uruhare mu mibereho n'iterambere ry'urugo rushya. Ubuyobozi bwa komine Muyinga bwagaragaje ko amabwiriza yashyizweho nyuma y'ubukangurambaga bwo kurwanya ubushomeri no gushishikariza urubyiruko kwitegura kubaka ingo zihamye. Bwavuze kandi ko ari amakimbirane menshi agaragara mu muryango mishya ashingiye ku bukene, rimwe na rimwe bikarangira bashakanye batandukanye. Ababyeyi bo basabwe gufasha abana babo kwitegura gushinga ingo zabo hakiri kare binyuze mu kubatoza gukora no kwizigamira kugira ngo bazubake imiryango ifite ubushobozi bwo kubaho neza. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikiriye muri Kenya abanyamakuru bakoze jima muri no barandika banditswe Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Kenya Kipchumba Murkomen yavuze ko abantu 4 baguye mu myigaragambyo y'ubwikorezi yahindutse urugomo mu bice byinshi by'igihugu. Yabwiye abanyamakuru ko abantu 30 bakomeretse naho abandi 178 batawe muri yombi kugeza ubu muri iyi myigaragambyo. Hagati aho Minisitiri Murkomen yavuze ko guhungabanya amahoro, kwangiza umutungo wa rubanda no gusahura bitazafasha ibiciro bya peteroli kugabanuka. Kuri uyu mihanda imwe n'imwe Nairobi irafunze kubera ikibazo cy'umutekano. Ikinyamakuru The Standard cyavuze ko abanyakenya bakomeje guhura n'ingaruka zikomeye zizamuka ry'ibiciro bya lisansi yateje ikibazo gikomeye mu rwego rw'ubwikorezi mu gihe leta ya Perezida William Ruto inengo ko bitaratanga igisubizo gifatika. Inkuru y'ikinyamakuru The Standard ivuga ko imyigaragambyo yamaze gukwira mu gihugu hose ihungabanya ibikorwa by'ubukungu n'ubwikorezi. Abaturage benshi bavuze ko basigaye bonyine kuko ubuzima bwazamutse cyane bitewe n'ibiciro bya lisansi mu gihe ubuyobozi bukuru bw'igihugu bukomeje guceceka kuri icyo kibazo. Minisiteri zifite ubwikorezi n'ingufu mu nshingano nazo zikunenga kuba zaratinze gufata ibyemezo byihuse byo kugabanya ingaruka z'iki kibazo. Iyi nkuru kandi ivuga ko imyigaragambyo y'abatwara abantu n'ibicuruzwa ndetse n'abakoresha ibikomoka kuri peteroli yatumye ibikorwa byinshi bihagarara mu bice bitandukanye bya Kenya. Hari impungenge ko niba ikibazo kidakemutse vuba ubukungu bw'igihugu bushobora gukomeza guhura n'ibihombo bikomeye. Mu gihe abaturage basaba leta kugabanya ibiciro bya lisansi no gutanga inkunga mu rwego rw'ubwikorezi, bamwe mu banyapolitiki n'abasesenguzi bavuze ko iki kibazo cyerekanye intege nke mu micungire ya politiki y'ingufu n'ubukungu muri Kenya. David Maraga waza ari perezida w'urukiko rw'ikirenga muri Kenya yasabye inteko ishinga amategeko guterana byihuse kugira ngo hafatwe
ingamba zo kugabanya ibiciro bya lisansi bikomeje kuzaza abaturage. Mu butumwa yatangaje ku rugo rwa X yavuze ko nubwo ikibazo cy'ura n'izamuka rya lisansi gifitanye isano n'intambara hagati ya Iran n'ibindi bihugu, leta nziza igomba kurinda abaturage ingaruka z'ubuzima buhenze. Maraga yatanze gahunda y'ingingo 3 avuga ko zafasha kugabanya ibiciro bya lisansi. Iya mbere ni ugukuraho TVA ku bicuruzwa byose bya lisansi. Iya kabiri ni uguhagarika by'agateganyo imisoro yose ishyirwa kuri lisansi kugira ngo ibiciro ku masitasiyo bigabanuke. Hanyuma impamvu ya gatatu arimo kwibura amafaranga apfushwa ubusa mu byo yise ruswa iteganywa muri gahunda ya leta kugira ngo afashe mu gukemura ikibazo cy'ingufu. Muri Kenya kandi mbwire ko Rachel Wandeto, umuririmbyi w'indirimbo zihimbaza Imana watewe lisansi n'abantu batazwi, yapfuye. Uyu muririmbyi yarazwi cyane kubera tatu ya perezida wa Kenya William Ruto yayikuru urutugu rwe rw'iburyo. Polisi yavuze ko uyu mugore yatewe n'itsinda ry'abagabo batatu bamusukaho lisansi baramutwika. Urwego rwa polisi rw'igihugu muri Kenya rwamaganye igitero cya lisansi cyakorewe umugore mu gace ka Mwiki muri Nairobi. Mu itangazo ryasohotse ku cyumweru, urwego rwa polisi muri iki gihugu rwavuze ko abantu batari bamenyekana ku wa gatandatu basutse lisansi kuri Wandeto baramutwika. Raporo yakozwe na polisi yagaragaje ko yahiye ku kigero cya 70% nyuma akagera ku bitaro bya Kenyatta Hospital kugira ngo avurwe by'umwihariko. Ubwo amusuraga mu bitaro bikuru by'igihugu bya Kenyatta National Hospital ku cyumweru, Minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu Kipchumba Murkomen hamwe n'umuyobozi wa polisi y'igihugu babwiye itangazamakuru ko byabaye kuri uwo mugore ari ubugome bw'indengakamere. Avuga ku rupfu rwa Wandeto, Kipchumba yanditse ku rubuga rwa X ati nta muntu ukwiye gukomeretswa cyangwa se kwicwa kubera ibitekerezo bya politiki uyu munsi muri iyi myaka. Polisi yavuze ko iki kibazo kirimo gukorwa iperereza n'itsinda ryihariye riturutse ku kiraro gikuru cya DCI. Uyu mugore afite tatu y'ishusho ya perezida William Ruto n'amagambo tutamu yakunda kwerekana ku mbuga, aho benshi bavuga ko ari gushyigikira Ruto kongera guteka icyo gihugu muri manda ya kabiri. Polisi yavuze ko iperereza rya mbere ryerekana ko icyo gitero gishobora kuba gifitanye isano n'ibitekerezo bye bya politiki. Reka nsoreze muri Tanzania, w'ishyaka rikuru rirwanya ubutegetsi muri Tanzania Chadema ryasubukuye ibikorwa byo gukorera inama za politiki hirya no hino mu gihugu, ryibanda gusaba ko umuyobozi waryo afungurwa, gusaba itegeko nshinga rishya no kuryoza ubwicanyi bwabaye ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 k'umwaka ushize. Mu nama abereye ikayama ku itariki 18, iri shyaka ryatangaje ko umuyobozi mukuru waryo arwaye ari muri gereza aho amaze iminsi irenga 400 afungiye ibyaha by'ubugambanyi. Inama ya mbere y'iri shyaka abereye yarusha ku itariki 8 Gicurasi yateguwe n'abagize komite nkuru ya Chadema, Godbless Lema na Boniface Jacob. Abenshi babonaga iyo nama kugerageza kureba niba abaturage bazitabira ndetse n'uko inzego z'umutekano zitwara. Nyuma y'igihe kirenga umwaka ibikorwa by'iri shyaka bikandamizwa hashingiwe ku cyemezo cy'urukiko, iyo nama yagenze neza aho iryo shyaka ryagaragaje amafoto y'imbaga y'abitabiriye. Chadema yatangije ku mugaragaro uherekane rw'inama zayo ku rwego rw'igihugu ikatoro mu karere ka Gahita hari tariki ya 13 ukwezi kwa 5. Ikomereza inama mu mujyi wa Gahita. Vice President w'ishyaka John Heche ati turashaka komisiyo mpuzamahanga yigenga kandi itabogamye kugira ngo ikore iperereza ku byabereye muri Tanzania, hanyuma afite uruhare muri ibyo bikorwa babiryozwe. Yarakomeje ati nashaka kubizeza ko Chadema itazigera iceceka imbere y'akarengane nk'aka. Ntushobora kwica abantu ngo ibintu bikomeze nk'aho nta cyabaye. Mu nama yabereye ikayama ku wa mbere tariki ya 18, ishyaka ryatangaje ko umuyobozi waryo umaze iminsi irenga 400 muri gereza yagize uburibwe bukabije bwo mu nda. John Heche yaravuze ati naganira na Dr. Nchara, umujyanama mukuru mu by'amategeko w'ishyaka ryacu, yambwiye ko baramaze gusura umuyobozi wacu muri gereza nk'uko yabivuze. Ejo hashize n'umunsi wabanje umuyobozi wacu yari yahawe amacunga, ipapayi, agace k'inanasi n'umwembe. Amaze kubirya yahise agira uburibwe bukabije mu nda. Yakomeje avuga ati nk'uko Tundulisu yabivuze, ububabare yagize mu nda ntabwo bwigeze bumva mu buzima bwe bwose. Nk'uko mubizi Tundulisu amaze kubagwa inshuro zirenga 33, ariko yavuze ko ububabare yagize vuba aha burenze ubundi bwose yigeze kugira. Heche yabwiye abari mu nama ko nyuma y'amasaha menshi Tundulisu abaje guhamagara umucungagereza amufasha kubona ubuvuzi. Ati hejuru y'ibyo bamuhaye urushinge rugabanya ububabare, nubwo bavuga ko byabagoye kubona imitsi yo kumuteramo. Nyuma yavuze ko bakoze ibizamini by'ubuvuzi maze bamubwira ko afite amibe. Heche niko yasobanuye. Mu ijambo rye, Heche yavuze ko ishyaka rizakora igenzura ryimbitse ry'ubuzima bwa Tundulisu igihe azaba afunguwe, harimo no gusuzuma niba yarahawe uburozi. Mu mwaka ushize ku nkoranyambaga hakwirakwiriye amakuru avuga ko hari umugambi wo kuroga Tundulisu, ibintu byatumye leta ibihakana. Muri iki cyumweru gishize mu makuru yongeye kuvugwa cyane cyane ku nkoranyambaga muri Tanzania n'ubundi. Urubanza rwa Tundulisu ku cyaha cy'ubugambanyi rwahagaze ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 2 umwaka, nyuma y'ubusabe bw'abashinjacyaha bavuze ko bari kujurira icyemezo cyafashwe n'urukiko rukuru. Tundulisu n'ishyaka rye bavuze ko uburyo bwo gutinza urubanza hagamijwe kumuca intege nyuma y'uko urubanza rwari rutangiye gusubira inyuma.